Pemirsa, sejenak kita akan mendengarkan sebuah seniman syair yang akan didendangkan olehnya Cut Ri atau lebih dikenal Bang Kumis, pemirsa. Nah, beliau ini di belakang saya bersama adiknya Sabiri Lamno di belakang saya ini, pemirsa, yang setia menemani kita pada kesempatan sore hari ini. Nah, pemirsa, mari ikuti bersama saya Salman Al-Farisi. Oke. Penulang Iskandar muda Menrobu beo hati daripada Yang kerja tahu urang Eropa Menrobu beo hati daripada Yang kerja tahu orang Eropa. Selamu Mekah Nangau mertua pusaka kaya Nangau ajanyo Selamu Mekah Nangau mertua pusaka kaya Nangau beo hati depan Nawin perintah masa perintah
tak ikatan muda. Nanggo boleh nanggo boleh hati limpah. Masa perintah ikatan muda. Nangro ajanyo tempat lahir. Bau jauh pantai pulau semata. Nangro ajanyo tempat lahir. Bau jauh pantai pulau semata. Dilenya mengkon nada mengkapi. Dina hanale labit merdeka. Dilenya mengkon nada mengkapi. Dina hanale labit merdeka.